Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule Sushan Singh Rajput a case kal zela hian thil oi om lo le be sei lo thil ron lang not reng mai chung zinga chuan Bollywood actress hello le Larber Paul Deepika Padukone po abang thei bik talo Deepika manager Karishma Prakash le Karishma thona Kwan Talent Management Agency an CEO Dhruv le producer Madhu te po voin September ni somni pani khan Sushana case rui hlo lambe bom chui bing tu pol NCB te chuan thu zo fia turin an ko vele ta NCB te hian Bollywood actress mi panga KDSN le JT ringota safety in biak na an hai chuaka Hechet di ti hi Deepika Padukone ni inan soibok Hechet hi kumsang ni som pasari lammi da ini in di ti a safe chuan ke ti a safe ne na chuan rui hlo anei le nei lo te zotin in pek tuma anin biak kwal na vel ani deuh ber mai hei wang hian Deepika po hi NCB te hian thu an zot fia ve don ni in media te chuan an tar langa NCB lama chang ero in thomri wa sha tur om lo thung hei baka hian ria rui hlo che talang ve thingpui emo tuiluma khan farli vel farla inti ro ti vel tu ria talent manager Jaya Sahale Sushana manager Shruti Modi te chu NCB te chuan nimin September ni somni pakhat khan thu zo fia turin an ko le a Ani pani hi kar masalama thu zo fia tura ko nima se special investigation team zinga mi pakhatin COVID-19 shi ave wanga thu zo fia lawa an holai lok ti le ta te kha ani Jaya Sahabi phei hi chu vo in September ni somni pani lam hian thu zo fia le ani nge a ani hi Bollywood chunga rui hlo vor chin ni arin hlelna alian so thle a chan chu chet pakhat mu chwale to ni in chu cheta chuan Bollywood actress ni nge yangai ST ringota safe ne na chuan rui hlo chi khat a thon thu le ST in kalome tia ron chan let na te anni a heng wang te hi anima na ST a ming bul intran langsar zwal mi pani Sara Ali Khan le Shraddha Kapoor te chu tunkar lam hian NCB te chuan thu zo fia ve turin an ko man mai theibok ni in media te chuan an tar lang Shraddha Kapoor zok hi Shakti Kapoor fanu Sushan ne na lo thok dun to chin ni in Sara Ali Khan ve thung ero Sushana bial nu ve zwai ni a achian som el hau kiple a farmhouse en kol tu tenan soi Sushan ne na Kedarnath fima in me takalo chang to kha anni NCB te malak dan awang le mi chi sang akan kai zel ta ka wang hian Bollywood actor an ming tarlan lo mi paruk te chu hlau hlopa omekin an ukil te an beron chul mai ni in Republic TV te chuan an tarlang hei baka hian nimin September ni somni pakhat khan NCB office omna building a kangme chuaka kangme chuana hi chhong ni na ni in agency ho ero chhong thumna anom thungani he kangme hi ana satma a chelmi man ni in thi le hliam an om lo boka har satna lian tham a thlen pha lem lo ni a report ani Sushana thi dan dik tak sha theina cha bi ni hiala an soi a manager Disha Salian thi na po in thuthar makdang dai tak anei ol bik talo Disha Salian te chen na building security guard unaw pa chuan Republic TV te hne na thumak deu asoi le tlat mai hepa hian Disha ibora live vela CCTV footage zong te chu abo vek thu le building a lut le chuak record na register a te po chuan lut le chuak record engma ain zia lo thu te asoi hei mai ba ka hian anni ho chu an kholama kir vek tur le engma soi chuak lo tura anti thu asoi telbok ani ba ka hian Disha Salian ruangphur tur ambulance driver po in kalan nagara changin zing lamdar khatle minute somni panga vela kol kadonga tu emo in that anoma wangin ambulance nena kalvat turin minti a minute som nu vela a mun ka wathenga Mumbai police hawin min lo phone lo nia mase arwang chu private kara an phur dei to thu min shila chu wangin mun danga ruang dang phur turin ka kalsan ta a Kapur zo nu chuan Shatabdi Hospital a chuan darkar chan ve nu vela ka va thleng ve a ruang ka va mu chuan ataksa chuan hliam alo tam em a akha bebula in chi khatle chan ve velin kolian tak alo omboka amit ahnar le aka changte chuan thi alo chuak zoya akut a in herboka kor ero a in bel vek ti in a soi
Sushant Singh Rajput khan aboral ma June ni kwa Ria in ina chua san tu khan afarnu mi tu sing nena message in kahlawan ya tha ka ni ve don ti in Ria po biak po atum thu le a hlo cham thu te asoya ka biak wat hi achul tak zetani achan chu heng ho hian keima thleng hian miron kai hnoi ve ang ti kahlawani tia ashil thu Times Now chuan an tar lang he hian mani in ti hlum ti thiu reveal chu apai thlan ne via ome tu emothi hlaw em chu engwangin nge ain ti hlum ngotang zo na lian takani mani dewa kangana ronod nena in chang hlak Anurag Kashyap chuan Parineti Chopra chuan Haseto Fase filma Sushant Singh Rajput atho pui du lau thu asoi chuak filmmaker Anurag chuan su desi romance achang tu nu Parineti Chopra chuan ama in television actor nena tho dun ka pe lau ti in Sushant chu achan pui du lau thu asoi soifo to angin Sushant kha TV series Pravitra Rishta achanga shiat lo tan chhauni in abial nu hlui an kita lo khan de nen in me takin kha series a khan an lo chang dun to ani heti la hian Anurag Kashyap chu tun la hian a ming chele thung actress Payal Ghosh chuan atho pui me chhia te chunga moi lo taka khosa a mipat me chhia na konga khosak pui tung china apu a he thu hi thlop tu an lo tam hle nge ani chung zinga chuan kangana po atel ve nge ani kangana chuan hemi chungchang hi soin a ina ka kalma sakber tum chuan mi ne atum vel hle a ka voi ni kalna chuan nuam lo taka mi siamin ten om taka min khoi vel ti atumani ti ina soi Vishal Singh Kirti Sushant Farnu Shweta Singh Kirti pasal chuan a block lama Sushant nena kumsang ni somparet lama le khabu chiar tur anin ron ton na te complexity theory evolutionary theory machine learning le game theory lam an soi dun na message te chu atar langa he chata hian Sushant chuan amak pa chu 12 rules le khabu chiar turin aron nge ani he chat atar lan chan chu Sushant thuak chat zia le engkim chu atui pui chin zelti tarlan nge adu wang ni ina ziak telbok anupui Shweta po in a unaw pa Sushant Lim West Bengal mi Asansola Kerchu lom om ati thule a unaw pa aron thaule ang hiala ang ati thu a social media kaltlangin atar lang heng zongjong kara hian Sushant bial nu Ria Chakraborty le Mahesh Bhatt te video pakhat chu NCB10 Ria electronic bungrua an shen sakhawa changin anon hai lang vele ta he video a hian Alia Bhatt pa Mahesh Bhatt chuan le khabu chiarin malampan turin Ria chu ashil molmola Ria chuan uluk in Mahesh thu soi chu alo ngai thlave khiau thungani Ria hi kumsang ni som pariat khan Mahesh Bhatt film siam Jalebi ya achang tunu angin alawin lanto nge ani ani pani hi Sushant boral lima thom siam na saber in ngai zong ang hiala chwa lo ni in he hian Mahesh film siam sadak truwa po ngong anelian al viawani kha he baka hian NCB te ma a ruihlo a khoi ve chin thu apuan ma khan actress ini na anga hian I chato kem tia NCB ten anzo na chu lemchan thiam takani ti in Ria chona changa officer pakhat chuan madam lemchan hun anilo ruihlo ti ain ilele shala in nam noi hi akhe sa sangzo ka sin ati awangin a khoi ve ngei thu ain buang ta ania soi ani Ria soita ka chuan ani hi voin September ni somni pani thlenga jail tang tura ti kha ani a nima sila session court chuan October ni sari thleng an po se sakthung ani unaw hian voin September ni somni pani lam khan Bombay High Court ta belan deal nge a he deal na hi September ni somni pathum naktu ka ngai to ngal turani Karan Johar po Karma Salam Khan Mumbai Swasan Don Lai Airport ta afa te pani le anu ne na mu anni a Goa an kaldon niya soi ani tichuan karan te pa fazale anu hi Akshay Kumar in beach bula an khosani in midday report chuan an tarlang Karan Johar hian Akshay Kumar film thar Surya Vanshi chu a produce don nge ani heti la hian Akshay Kumar te nu pa ero Scotland lama bell bottom shoot in an kalbo thungani atop nan Ames medical team Sushant medical report thar buat sai tur te ero in CBI official te haune na in mu khom hun tur chu an son ri thu an soi vele
An report hian ngong anei lian don si a uluk taka report hi siaman du tak zet te po anima na engpo ni se he report poimo em mai sushan kha tha nge mani in that ti confirm thei tu report hi kan ngak chuak tlang ngei tura ngai le photang ole khati chin kha tun chumata na thuthar kan ban phak chin kanon ti chwale thei chin chu nile ri mai che he thu kan buat sai hnulama thuthar omang ang te chu video le peka milo thir sak le cheudon nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule